Ашамлар хайыр декабрінің 10 эфирде заман қырым ве дүниеда алған хаберлерінен таныш етмеге азырмы студияда сілерінің мен Шевкет Наматулаев. Сілемлайым. 19 елі қапыс мұддеті. 2 ел деваманда күтлеви хабер васталарыны құлланып чықыш япмай ясағы ве чоқ миллионлы ивас төлемесі. Қырымның Юқары Рус Махкемесі Дүния Қырым Татар Конгрессінің президент муавины Ленур Ислямовқа үкім сеслендірді. Оны бірден 3 мадде бойынша қабатлы оларақ таныдылар. Санки дерсін қанунсыз арби құрылыш тешкіл еткенінде Қырымны электриканен темин еткен электрик директілері патлатылмасында ве Русия сыңырына позмаға чағырулар япты деп. Адвокат Николай Полозов айтқанна көре бұл Қырымнан Русия ишғалыны танымағаны үшін интиқамдыр. Тәфсілатлыжа левқамызда сейретініз. Қырымның Юқары Рус Махкемесі ашықа ғияби шекілде Қырым қамачавынан тешкілетшіларындан бірі Ленур Ислямовқа 19 елі қапыс мұддетіні белгіледі. Қанунсыз Махкеменің нәтижелерін ешітмек үшін ишғалжелерінің тешіқатшы телеканалының векілері де топлашты. Ишғалжелер Ленур Ислямовны 2015 сененің сонында Қырым қаранлыққа далмасында қабатлы оларақ таныды. О вақыт ноябрінің сонында ярымадаға іші қалып кеткен электрик директілері Херсон велетінде еқылды. Қамачав іштіракшілері есе оларына тамерлемеге изін бермеді. Бұл вақыт Қырымда ишханелер ішіні тоқтатты. Сакенлерге ышық жедвелінен берілі башланды. Ишғалжелер миллиардларынен зарарға ұғыраған. Бүгін Ишғалжелер Махкемесі 50 миллион рубле зарар оделмесі қарарыны шығарды. 1 миллиардтан зияде пара оделмесі шикаетлеріні Ишғалжелер Махкемесі біраздан бақы башламалы. Бұне берабер Ислямовны қанунсыз арби құрылыш құрғанында қабатладылар. Ләкин адвокат Николай Полозов қабатлав эсассыз олғанны білдіре. На мой взгляд, суд абсолютно не учел те поправки, которые были приняты Государственной Думой и подписаны президентом Путиным относительно частичной декриминализации статьи 280 прим по 6 эпизодам, которые его обвиняют. На мой взгляд, преследование по данной статье является ничем иным, как преследованием Ленура Ислямова за выражение его собственного мнения относительно оккупации Крыма. Ленур Ислямовнан позициясы белі. Ама Ишғалжелер Махкемесі оны деңлемеге біле истемеді. Қамачав тешкілетшісі евелден видео мұражат язып Ишғалжелер Махкемесіне йоллаған. Рус Махкемесінің қабаатлауыны бір шейге кечмегенде. Чүнки Ишғалжелер ордусы қанунсыз шекілде Украина территориясында болуна. Создание незаконного вооруженного формирования. Гражданское формирование «Аскер» создано по закону Украины и на территории Украины. Все уставы, все документы у нас имеются и присутствуют. Незаконное нахождение ваших войск на украинской территории. Русия Қырымдан кетмек керек. Ленур Ислямов бұны ачық айдын айта. Ишғалжелер есе бұны Русия сыңырлары бозылмасына чағырылуф оларақ таны. Атта Ислямовқа 2 ел девамында күтлеви хабер васталарыны құлланып, чықыш япмаға ясақ етті. Ленур Ислямов қабаатлав ве үкімні инкар еті. Я вам обещаю. Непризнание российского статуса Крыма. Я действительно его не признаю и никогда не признаю. И не только я, а весь мир так говорит, что оккупированный Крым – это территория Украины. Точка. Я стоял и стоять буду на том, что Крым мы должны освободить. На сегодняшний день он оккупирован. И если нужно будет, мы все положим головы, но вас там не будет. Тез-тез уйдырылған дава Қырым татарларға қаршы систематик япылған репрессияларынан девамы дей адвокат Николай Полозов. Русиянын ярмаданын тамыр халқына низбетен дискриминация сиясетіні бірлешкен миллетлерде біле тақбих еттілерді. Тежавузжы девлет есе бұны көрмемезлікке ұра. Различные, скажем так, уголовные преследования крымских татар являются целенаправленной политикой дискриминации. Россия до сих пор не выполнила решение Международного суда ООН, связанные с наличием в действиях российских властей нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по отношению к крымским татарам. Поскольку Ленур Ислямов является этническим крымским татарином, то этот приговор также ложится в общую канву дискриминации крымских татар российскими властями. Ишғалжелер шығарған қанунсыз үкімге бірінші оларақ Юқары Шураның инсан ақлары векелетлесі Людмила Денисова сесленді. О систематик репрессиялар тоқтатылмасы үшін дүнияға Русияге басқын арттырмаға чағырды.
Наголошую, що від початку цього ганебного судилища Ленура Ислямова позбавили права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6-13 Європейської конвенції з прав людини. У День захисту прав людини закликаю міжнародну спільноту відреагувати на кричущі факти репресій країни-окупанта стосовно українських громадян та посилити тиск на Російську Федерацію. Канусыз mahkemeler başlatılганından beri advokat Nikolay Polozov ularını resmiyetçilikde işgal etilgen Kırım ve Rusiyanın mahkemelerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine şikayet bermek için geçmek gerek dedi advokat. Vladislav Stujuk, Zaman, ATR. Москвадaki акцияға бардың ма? Işgalchi polis xadimleri keçken sene yazda Moskvanın Kızıl Meydanında narazılıq keçirgen ve mabuslerinin mahkemesine barған Kırım tatarlarının evlerine kelip anlatmalar almağa tırışa. Kırım birdemligi haber etkenine göre politsiya xadimleri Kırım tatarlarının evlerine kelmek için çeşit manaçıklar uydurgan. Bir evinin evine hırsız qıdırıp kelgenler bir evge kelip, kim taqta hırsızlağanını bilmege istegenler bir evlerge kelip, araba nomerini tengiştirgenler bir evlerge ise cedvelge aluf keçiremiz degenler. Keçken sene iyulinin 10'unda Rus kuvvetçileri Kırım tatarlar taqip etilmesine karşı Kızıl Meydanda narazılıq keçirgen insanlardan 7'sini tuttu. İyulinin 11'inde ise Rusiyanın yukarı mahkemesi oğunda 46 Kırım tatarı yakalandı. Olaranda şikayetleri bakılgan siyasi mabuslarga kol tutmak için bargan edi. Tutulgan bir kişiге Rus mahkemeleri tarafından para cezaları belgilendi. Kırım'ın vaqtınca işgali ciddi kanun bozuluvları ve Kırım sakinlerine karşı yapılgan cinayetlerge sebep oldu. Meclis yolbaşçısı Rifat Chubarov, Halkara İnsan Hakları Kuni Kırım ve Donbass'ta insan hakları sistematik şekilde bozulganını hatırlattı. Bu insanlar öldürülmesi, hırsızlanıvı, siyasi takipler, kanunsuz yakalanuvlar, söz ve din serbestligi bozulması ve toplaşuvlar keçirilme yasakları dedi Chubarov. Meclis yolbaşçısı Ukrayna vatandaşlarına karşı cinayet yapkan insanlar cezalanmasını talep etti. Незаконні і злочинні дії російської окупаційної влади на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя спрямовані на викорінення всіх форм інакомислення і протидії окупації, включаючи масові переслідування членів Меджлісу кримсько-татарського народу і членів місцевих представницьких органів кримських татар, громадських активістів, правозахисників, журналістів, адвокатів, повинні бути припинені міжнародними організаціями, включаючи ООН, ОБСЄ, Раду Європи. Украина Молдова Кырым işgalden azat etілув платформа құрылмасына фаал шекілде қошылacağına umut etti. Bunu Ukraina Dışişleri Naziri Dmitro Kuleba Kişinevға barғаны vaqt айтты. O Moldovaға Ukrainanın toprak bütünlüğüne kol tutqаны için teşekkürler bildirdi. Kuleba'nın sözlerine göre Kiyev'de Pridnestrovye meselesinde Kişinevға vaqt kol tutaydı. Я дуже вдячний Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Україна так само послідовно завжди підтримувала Молдову в питанні придністровського врегулювання. І ми будемо і надалі спільно працювати над проєктами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн. І в цьому контексті я сьогодні поінформував свого колегу про українську ініціативу щодо створення Кримської платформи. Ми розраховуємо на активну, конструктивну участь Молдови в цьому форматі. Ukraynada 3-cü kun tüzelgenlerden sayısı yanı hastalanğanlarının sayısından çok oldu. Geçken kun devamında 13.371 insanda koronavirus hastalığı belgilengen. 266 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Aman-aman 14.000 insan tüzelgen. COVID-19 hastalığı tarqaluvenen bağlı vaziyet stabil ve nezaret altında dey Sağlık Naziri Maksim Stepanov. Onun sözlerine göre rahatlıq kunu karantin hastalık test tarqalmasını toxtattı. Nazirinin tahminlerine göre yanvarının sonunda mevsim gripleri ve keskin nefes hastalığı tarqalacaktır. Onun için umumi karantin yanvarının 8'inden 24'ne kadar devam edecek. Umumi lockdown insanlarının kontaktını ve hastahanege düşken insanlarının sayısını eksiltmeli dedi Sağlık Naziri.
всі проведення новорічних свят, ми розуміємо, що вони теж дадуть такий певний спалах і збільшення кількості захворівших. Окрім того, ще є дуже важлива складова, це починаючи з кінця січня в нас починається сезонне зростання кількості хворих на грип. Це в нас відбувається кожного року, і це додаткове серйозне навантаження на медичну систему. Ишгал етілген Қырымда есе хасталарының сайысы партмаға девам еті. Кечкен күндевіманда яңы 365 ковид хастасы белгіленгенда, 13 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бір апта девамында хасталарының сайысы 4 кереге чоқлашты дей Қырымнан Роспотребнадзор елбашысы Наталья Пеньковская. Onun için серт карантин азырла екенлер. Ерлі сәкенлер есе Қырым хастаханелерінде олған невбетлеріні шығарып ичтимай аяқларда көстере. Кереште хастаханеде қалмағанына шикет етелер. Әжелі ярдым есе чағыруға келмей. Хасталарға ковид симптомлары олса да дегер диагноз қоя екенлер. Бұсат қазір олған соңки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Аты ерден есе айырылманыз көрішкенже.